ungani lisifaka kuwo lamazulu? Ngiyamangala ukuthi umbuzo njalo ngoba bengikhumbula ukuthi wonke umuntu olindebele uyawazi ukuthi sakhula that sathi sifunda wathiwa amandebele are an offshoot of the Zulus. Thina siyingxenye yamaZulu, thina singamazulu lanxa silapha ebudlamnondo komthwakazi kodwa siyingxenye yamaZulu. Yikho lokho esiyikho khona, amasiko abo, ulimi lwabo, izenzo zabo, lokho abayikho khona, igazi lawo lelethu liyafanana. Kungabe kungumehluko nje ukuthi thina singapha kukaNgulukudela bona bangale kukaNgulukudela, kodwa ungakhohlwa ukuthi umzilikazi usungule isizwe lesi ephuma kwaZulu, ephuma ngaphansi kukaJaka. Ngakho khona kuyana futhi ukuthi thina ukuze sibe yisizwe sasungulwa ngesikhathi sikaJaka, sisungulwa ngumzilikazi, kusenza sibe ngamaZulu oqobo. Yikho lo limi lwethu amanye amazwi esiwasebenzisayo bayamangala amaZulu nxa lixoxa labo ukuthi hawu kadlala lakhuluma isiZulu esidala livela ngaphi lina. Bathi bona ubisi, thina sithi uchago. Lubala lesiZulu elidala elijiyileyo elesikhathi saboJaka. Ngakho thina lamaZulu siyinto yinye. Isilo sona ke isikhothemeye kumbe abantwana umntwana ubuthelezi loba nje umunye wendlu esikhosini wakwaZulu swawahlangana la yini nje wena njengomntwana njalo axoxisana ngodaba lwamandebele? Mina sengisebenze lamakhosi labantwana besikhosini abanengi. Yena ngikwakhe uZwelithini inkosi ingwenyama yamaZulu ngihlangane laye kathathu. Ngihlangane laye ngo-1995 ngo-August enyokeni esigodlweni sakhe ngilungise